Isok mo lang ingin persengit gini. Kenapa reschedule? Nomor ba? Ayo ada persengit tulis lo ketilan. Ada pemain terbiung kisah kimban saya bakin hak reschedule dia. Okey. Pas mau nomor ba? Rasa di sisi ada kan dia ne hai asam nak isok no. Kisau tali kiseng bhalang nari bhoi ki bakon thobe ka KSU, FKJGP, HNYF, RBYF kilalet tur hak arpusan tarik unai wing arhajar arpu ar shaki kat tu kat ni tali ki office terekam ka sarkar ban khang ki kum ka wen ki la jing ki ahlor ka jing sha siat yap ki riurang ba ha ukuli ki pul ka Assam ka balaja hamukro West Janta Hills hakate ga jing let tur jong ki sau seng kilalap ba katanan PHE nok po kapanong ka interview tap kam ba nakaliang ka kunhun jo ki sau seng kilalet ban pensange no e katika interview kam jo ki khun samla ki balalet ban interview kam ba pher ha katanan tre kam jo ka PHE nok po nakaliang kite ki sau seng kilalet ban yakran sngot ho bat kite ki khun samla ki balet ban interview kam bat ker padu bakin snok tilang ban shem ban talang bat ki seng bhalang bat kilo ongru ban nakaliang ki seng bhalang kin ba kli ban pentikna ban nakaliang katanan PHE ki de ban penkendria akan ka tarik interview sheki we pat ki tarik harin ka jinga kran hapen kite ki samla ki balet ban interview kam kila shem me karai ban snok tilang bat ki seng bhalang Isok mo lang ingin persengit gini. Kenapa reschedule? Nomor ba? Ayo ada persengit tulis lo ketilan. Ada pemain terbiung kisah kimban saya bakin hak reschedule dia. Okey. Pas mau nomor ba? Rasa di sisi ada kan dia ne hai asam nak isok no. Dan gajing syak semua ka musim boleh jongno ada pinjol ketiga ni saya gari gajai berhol nyingkang kita employment Ikuat bekerja kam kejam piniyo, mar pinawan interview. Pinis kuat ba ada pina corporate bisa. Pina mia interview, kina kimban se bakin hab schedule biang. Kisah kita ni jika mana bung elat kebalang ba kapan ibat ba hari boy lumdon ka jingi teli. Okey, ada pimdan ni ka jingi teli. De saya setu ini dia nak kaliang jui NGOs, ikuat ba bahai nam tai kun samla baro. Imkuat ba numyo kam mano. Kuat binuk kam tu bah. Ya trilang. Kada pidon ke mesin trilang. Kama hendak ba beromlah ya piki kandidat ya aplikan ka staf. Tapi berom ya piki kun semua ba pinya. Le kene personal interview. Rene kam ba ban sesio, ban se ba habat sangi anak. Markane de kayap ke im ke jenga jompi wei dok senam jungi. Te karpat ya pi ba Mudah-mudahan kena nak jing slow nak liang cepi nak liang jungi kaseng ngin simpen jembak kle ba nya keren ba ke bor honor ban reschedule nak ya ka interview jam taski ka iu hak jing syam ta kasngi ka dong ka interview hak ka bede ban kini ki post ke ba fair po ka jongka district lab pada sub divisional lab te kumba ngi yo i ka jing ja ka long ba ki wan ka to ka ningut ki brio na ka liang jong ki seng ke ba fair kilawan pensengi ano ay gani ti hakabede bakani ka benta ngina kalian ka office ngem shimdan kanu ka rai ka bangi ngin shim ri yong be ni hapan ya keren bat kinong wan interview ti ngila yo ru ya kijing ya keren be kinong interview bat kila kongo bat ngila shim ya attendance joki ke babon ki ngila pensengi no swai gani ban ngin salia pat hakoi ka por te tang itai nak ada confusion pi hatu katon yang majing kan ono jing yana jing sham jing jar hadin pun hadin mapila reschedule kan dengan interview nasi hoi kalakta nomor babelai long deban pendap mentangasngi program di hakaliam joko office su ngi don ka iu namanya akhwat lagi expert ke bukan nabar di kan pencitom yang ngiru ikir komsekam ngiru long fully prepared mentangan diga interview mentangasngi jingi haban reschedule biang taka kawara ya jingi de hadin begini kena semla bawan tim interview kira long klub ban sok tilang pi te hatu la saya si pi ba klit am ya kan ke jing ba klit ban men dikena ba kata interview kan long yang seisen dah abdi berkata nak liang jingi ki sausen gila kloi ba ki ngila syam hi dalam jong ki mat gila saki haba ki kun semla ke jongi ki ba le interview mtasngi ki la priang berkersan jingi ki sauseng ringi nak liang ki sauseng ru nginam sim klik ti ngai budden nak por ban sim nak jibak klik ban le reschedule habi dei bekene ka interview juki kemtasngi dengan kentui ki tu ki kun semla ki sim tam ki ba wan interview mtasngi ki sim ngila pun pelom nak pensengen nak ki sim ba kemde ka jing pensengen
tang mentas ngi re nakalian jungi ki sauseng ya kitang nakapor sport ban budden bat ya piro indor kat lang berkin kun semla kun tilang bertingi